Danas ću pokazati kako ubaciti neki vaš video zapis na YouTube-u. Uđite na YouTube, kliknite u desnom uglu otpremanje, pa zatim kliknite ovdje i izaberite neki vaš video zapis po želji. Date mu naslov neki i opis ako želite. I kada vam se klip učita, samo će se čuvati promjene, a u desnom uglu ćete imati adresu gdje je vaš klip, a klip će biti na vašem kanalu. Samo moram malo sačekati dok učita, internet mi malo koči. Izvinite što mi malo, evo ga učitalo je. Uđite ovdje i tu je vaš klip. To je to, pozdrav.